Umintri Katanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jalama Wailat Mki Shila hak arpnyo trik jeliu. Ulapan hap perdano ya ka limpung elekai 6A side football knockout tournament arja arpnrio. Balapanya da ka Sports and Youth Affairs Committee Jongkador Barshnong Chiliang Ran. Uma Wailat Mki Shila hak jingkren ulapan tip shikipat ba. Halur ka National Games ka Bansalong Shen hak jala. Da kabapan bana baka Giant Hills kan pediang iki lightly discipline hapo ka district. Ulaya ro iki jingsen yang jengki Rio Shimen. Ha ka bashna ya ka madan artificial turf ka balong ka jingmentoy na kabantay ki samna bat ki khna ka shnong. Haba phai sha ka jingila ka final ka Yalong Sports Club kala Korea ka nam la do da kabapan lim ya ka Resilience Club da iwela non. Hadian ka jingale kai la sam khusnam shaga kinhun la do da ka song pisa ka balai pho jartingka bat ka bawan baar khat sana jartingka ringkat ka certificate bat trophy la sam ru ya ka khusnam man of the tournament sha umi ban kin sai pde na ka kinhun Yalong SC ka nam top scorer sha umeda care khar na KC club ubala thap khat weitli ki goal bat ka nam best goalkeeper sha damang rumbai na Yalong SC. Shwa ka jingale kai final, kladon ka jingale kai friendly match happening ka kinhun umintri ka 2 July veteran persya ya ka Chiliang Right veterans, hakaba ka 2 July veteran kala thap da san la way. Haka ni ka sngi la don lang ru u ishla, kino ngelam bat nongkit kam shnong ka Chiliang Right, kintup u wahe shnong ma DHPD, u General Secretary Orilan Shla, Vice Chairman R Lanong na lor kiway. Tanay liang yung kamikhalya hi kam de tipi I de perchangi punku ya kanika tournament ya kanika game hawa they let you support na do ki grassroots football to the M haki chnong do pair the support yi football club kam tipi ka sarkar Meghalaya ya kawan go participate haka I League 3 yarap ka sarkar Meghalaya San Paulak ya go participate haka I League haka top to Lekror ini wadap dang dap ke check to Lekror yang Shillong Lejong go participate haka I League bat kami man katte janwaro de tip video bijiki kubor lenene tneu lai ko TV pi pat wan harot hai tai hapo mo khonu uyo bi to kami man katte ke jingchna ya ka football stadium ko he tam hapo ri India to da lai ke chukmat hini hapo Meghalaya ge yong I tagani man go kawi na ke jing emensin ya kinong jelek ki football but snya komeno yu wakat nang mi kisni to ki players ki yong I nang ku gi kadak kajing sakhi hai em go pun ha ni ka madan yong in ne gasni jan kam tipi ni wadak to ha kanika I League ko dang de kut hawa ka Shillong Lejong koman ga team na po ka Meghalaya ga yong I na po ga thau ga yong I kawaya le ki go snya komen chu to 90% gi wale ki to ki local but kosnya aku men cho to most valuable player yang gani ke tournament upranki bu amu em ha gani ke madan tan ek jing thap ti de bitai ko roman the most valuable player kat ha gani yang ke India bro ko wi unto iwati but unto duite ke san fida nongrum roman ke player kentai ko elek ki na po India ko represent ya ke India gani ke South Asian Football Federation dang ni wadep kale de yo ke most valuable player ha po Southeast Asia tagani man go penyo go to ka Meghalaya em go ya ka sap em kam ya ka support tanay tay daw Meghalaya kam man katte the UP to ki stadium jan kat ni sakat tu kat ni don higi thau ku dang duk yele ki higi madan khandau me te waro ki jing yele ki la dong gi subruto kop la dong ki to ki division ki wa ki association ki pair yele ki ha ka artificial turf kamu man kaste la dapat pikir yang nang ba stadium yang I kamu man katai dam chnai the dep sanction kan rukrutam ne bentau pen keladur yang tai madan wo siang thimi yang tau plang wo siang yang atletik track bat kam jo le rukrut extra sanction yang ini benta ke sitting gallery yang warok sodong ke tai madan ko krek kamu man katen rupa nyau pau persen to dalai ko chukmat bat kam jo le rengkat wo pengkrek ne benta ke national game kajuai upriang go kene ka jaintia yang I upriang ga lately discipline ha kene ka national game ko daw pun mani hon usnem arjar apa nyau
Begini tok gigi oman ke jingker ku ya i rok wi Henry nga apil chua ya kinong chong chnong wasnya pawan chkmat ya leke kam tam hakanika jingwan uniu jing pensi ke jingdi ke drugs ko ti bidang nin nang celebrate ya ke International Drugs Day tengah kerpado wo ya pai ya ke nuksa yong ka chnong chiliang rai ho kamar pensnya winni san paulak da pelut kini benta kini kemadan tangkan mo yung ikan ni kesan paulak to ke investment nei benta yung kalawe yung ikon konro yung gani kachno nya komen ngale yo o contribute hai tu por lang ba na ka scheme lang ba na ka sport kam arlak san paujar kam ga jing sedang hai tu por wo chnai gani madan rengkat de le pun chnai kini ki sodom sokun kita wer ki jing emkam bat negal yang yung udang ya ye krek lang churup ba dor ba chnong wo pai wa ki jing emkam hapok gani ka chnong ka thau bat kam jo ko conferency ro ko wi yo nang lai ki cepat kam tam de yo ai gani benta wo man ka sport minister Hey,